Nā he rōpū kapa haka noroto rua pōtaka e haere ana ki Hawaii, ki te ko tui i te muka tāngata, me te whakatā anō hoki. He ringa wera kohimoni I e tahiwa. Going to Hawaii is just a way of exposing our local whānau to the outside world. We're going to participate in a Māori cultural competition over there, Te Manahua. Engari ko te mahi nui he rōpū kapa haka a hāpori tēnei, e noho ana ki roto o rua pōtaka. He mea whakaarua ki a rātou kai tātaki me haere pēr te rōpū nei ki Hawaii, hei haerenga ahurea mā te rōpū. If I'm honest, I'm there for the holiday. for the scenery. It's my first time overseas, so that's why I'm going. Ko tahi rau mano tāra te utu kia haere te sira Whātekau nei, nō reira he kohimoni te mahi a te rōpū, mō nā tau e rua kua pahure. Hangis every Thursday. We've had a couple of gala days, bonus tickets. As we all do, we have a little bit of struggles, but the way we've structured it is to make it as easy as possible for each of our individuals as whānau to take up the opportunity. E toru wiki noa e toi ana I mua I tā rātou haere, engari kāre anō kia mutu nā mahi kohi moni, hei te ono karaka I te pōnei tū ai he pō whakanahau ki te kura kaupapa Māori o Puau te moana nui Akiwa. Rapara tāwhai, te karere.